Assalamu alaikum, efirde netice programması bugün oktyabr'ın 21'i studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Rusiyanın Cenevre Harbiy Mahkemesinde Yalta ve Aluşta'da yakalangan Kırım-Tatar siyasi mabuslarının davası boyunca münakaşalar başlandı. Hukum çıkarılması biraz kaldı. Kanunsuz mahkum etilgenlerge kol tutmak için Kırım'dan birçok insan geldi. Bu dava boyunca Rifat Alimov, Arsen Jiparov, Emirusin Kuku, Muslim Aliyev, Vadim Siruk, Enver Bekirov takip edildi. İşgalciler onlarını Hizbut Tahrirge alakası var deyip terrorizm ve Rusya'da hakimiyetini kuchnin zapt etmege intuluvunda qabatlay. Keçken mahkeme toplaşıvında qabatlayıcı tarafı mabuslerge umumen aman-aman 100 yıllık apis müddeti belgelenmesini talap etti. Keçenlere ise mabuslerinin akrabası toplaşıp dua geçirdi. Moskva ve Sankt-Peterburg'da faaller Kırım-Tatarlarga kol tutmak için bir kişilik narazılıklar geçirdi. Aksiyanın strategiya 18 teşebbüs grupası geçirdi. Bu sefer faaller Kırım'da tutulgan Ukrayn faali Oleg Prihodko destek göstermek için plakatlarına çıktılar. Faaller aytkanına göre Rusya hükümeti bir sıra mabuslarını azat etip Kreml rejiminin razı olmagan diğer insanlarını esir ala. Böyle gibi aksiyalarını yarımadanı tamır halkı Kırım-Tatarlar ana vatanında serbest yaşamağına kadar geçirilecekler. Hakimiyet bu kunge kadar Milli Meclisinin tıl tapışıp olamay bunda. Yana hakimiyet habatlı de Meclis Reisi Rifat Çubarov bunu o kopur programasında aytı. İlke bile hakimiyet Kırım-Tatarlarını obyekt ya da subyekt olarak tanıganını belgelemeli. Bundan sonra ise memleket Kırım-Tatar halkına nisbetten o stratejiyasını kurmalı. Має бути цілісна система спілкування і взаємоузгодження у влади з представницькими органами корінних народів, в даному випадку з Меджлісом кримськотатарського народу. Це ми дійсно почали вибудовувати з попередньою владою. З цією владою нам це не вдається, я це зараз не жаліюся. Ми знайдемо такі форми нашої діяльності, що це спілкування, воно обов'язково відновиться. Meclis Reisinin muavini Ahtem Çigos aytkanına göre hakimiyet formal şekilde Kırım-Tatarlarga baha ve Kırım'ını azat etmege yollar kıdırmay. Donbas'ta olgan cenk bu Kırım'da olgan vaziyetinin akıbeti. Şarkta Rusya tarafında yapılgan tecavüz ve Kırım'da olgan vaziyet birbirine oşay. Kırım'da da insanlar elak ola, gayip ola ve ömürlerini Rusya hapishanelerinde geçireler. И в конечном счете количество жертв на территории Крыма будет соизмеримым с количеством прямой войны на Донбассе. Потому что там смерти происходят, может быть, не от прямых пуль, однако от того состояния стресса и состояния под террором погибают каждый день, мы людей хороним. Boysunmagan serbestlik ideallar için Oleg Sentsov Ukrainian Idea Awards mükafatına nail oldu. Mükafatını Ukrayna rejissörü ve sabah Kreml mabusine 2018 senesi iyunun 7'sinde verdiler ama o mükafatını tek şimdi ala. Спасибо за то, что боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме. Минимум 100 человек в России, большинство из которых крымские татары. И 227 тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него тот перестал давить. Вот я хочу, чтобы мы продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех.
ФСБ интернет-ағларда Украин мевамыны сақлаған сакинлеріні тақып еті. СБУ хадимлері білдіргеніне көре ФСБ провайдерлерден қоланынжыларының ичтимаи ағларда шақси малюматларыны бермеге талап еті. Истихбаратның білдіргеніне көре бұнен сабық СБУ хадимы Дмитро Карелин оғыраша. О 2014 сенесінде ишғалжылер тарафына кечті. Русия мақсус қызметшілері бұл малюматларыны ерлі сакинлеріні қорқызмақ үшін қоланалар. Қырымда олған бұл ведигер вақиялар ақында невбетеки Левхамыз. Ишғалжылерге қаршы кескін сөз. Хақиярдария сам Виктор Чижев Ишғалжы шәр акиметі бинасы оғынде бір кішлік наразылық кечіргені вақыт сөгін сөзлерінен плакат ерлештірді. Бөлелікнен о шәрде олған қанунсыз құрыжылықларға наразылық білдіре. Бұл сырада Большая морская соқағының реконструкциясына қаршы. Она Москва пара айырған. Өз ичтимай ақ сайфесінде виране олған кетірілген Ақияр соқақларының видеосыны көстерді. Ақиярның сөзде губернаторы Михаил Разважаев плакатыны бегенгенini айтты. Атта оны сатып алмаға исте екен. Ләкин рессамның пикетыны коммуналь хожалық хадимлері бозып, плакатыны жоқ етті. Дағы манзаларыны бақып, қаядан kopты. Қырымда Тирке елі төпесінде кезген қадын сұрынып 40 метр yüksекliktен йықылған. Бұл тахминен 13 қатлы эв yüksекligідір. Құрталу операциясы тахминен 5 saat devam etті. Чүнкі қадын кечілмесі қиын ерге түшкен. Обырчоқ ағыр яралар алған. Құртарыжылар айтқанына көре, чегер ве yüksek котлар йықылывыны біраз йымшатқан. Қадынақ межітнің шер хастаханесіне йоллағанлар. Крым 24 тевшиқачы телеканалының мұғбираны көтекледілер, амма бұл яйында айтқан ялан үшін дегіл. Николай Увараның бұрыны ве ченгесіні Ақмежет мерkezінде юрген мотоцикл айдаужысы ұрып сындырған. Уваров есе инсанлар юрген ерде мотоцикл айдамамасыны талап еткен. Белі олғанына көре ұжым еткен инсан Чеченистандан. Ерлі сәкінлер айтқанына көре ақшам шер мерkezіне чықмасы телу келедір. Ишғал етілген Қырымға Руселелер келіп башлаған сон вазиет бетерлешкен. 5 жыл девамында Қырымда тахминен 150 бин Русиялы ерлешкен. Эрмени базар сакины Керіч көпірінен қоланып, Русияге 10 килограмм кендір, яни канапля алып кетежек олған. Ләкин барып чықмады. Бұл малны тешкіру девамында машинасында тапқанлар. 12 полиэтилен пакетте. Эрке кышы қабатыны танып, афен сатылыш үшін алып кетіледі, деді. Риана Алиева, Заман, АТР. Қырым алтында сары майвы байрақ көтерілді. Ватанперверлер чатырдағда Украин байрағыны тіклеп, Қырым кімге айт олғаныны қатырлаттылар. Кетен үстінде Девлет Тимсали ве Украин қараманларына шан шурет деп yazылған. Август айында Донбасста эляк олған аскерлерінің қатырасына судақ алтында Украин Девлет байрағыны көтерген еділер. Украина президенті Владимир Зеленский чаршамбе күні Алман Зенадашев, Франк Вальтер Штанмайер иле көрішмелі. Бұл малиматны президент офисінде таздықладылар. Көрішев Зеленскийнің Японияға олған зияреті вақыт өткерлежек. Оанда Япония императоры тайынлевінде иштирак етмелі. Японияға Украина президенті бүгін келіп чықты. Мемлекетінің баш назиры Синзо Абе иле көрішіп, екі мемлекет арасында визасыз режим көрсетілуі ве Япония Қырым ишғалыны танымағанны музакире еттілер. Штанмайер формуласы. Украина үшін Путиннің тузағы. Украина ось формуласыны теклиф етмелі. Минскте уч тарафлама контакт группаны сабық темсилджилері Донбасс меселесі чезулеві бойынша ось теклифлерін асеслендірді. Айтқанларына көре Кремль Украинаға ось қайделеріні қабыл еттірмеге істей. Владимир Зеленскийні шақсынен Владимир Путин иле көрішіві телекіледір. Арбелер четлештіріліві үшін барышық тек золотой живарында дегілді, бутун жебеде тынч олмалы. Для запровадження і започаткування процесу відведення живої сили необхідно утримування 7 днів режиму тиші, але не в місті розведення, а
по всій лінії фронту. Ми бачимо, як сьогодні в інформаційному полі то заявами прес-секретаря президента Путіна, то президента Путіна, то прем'єра Медведєва йде маніпуляція і нав'язування Зеленському і його команді гри Кремля. Підписання формули так званої Штайнмаєра напередодні нормандського формату – це нове Дебальцеве, тільки тепер уже для президента Зеленського, яке серйозно послаблює позицію України і піднімає ставки і примушує тільки українську сторону нести відповідальність за виконання цього політичного блоку. Стратегическая стабильность. Акимият фракциясында эти капитуляция олмажак дейлер, ләкин Донбасснен бағлы Б планы ақында айтмаға ашықмайлар, шымдылік о гизлі. Жодної капітуляції нема. Президент України діє виключно в інтересах українського народу. В тому числі і наша політична партія пропрезидентська діє виключно в інтересах українського народу. Ми з вами знаходимося на одній стороні. Украина хында телефонен музакире. Телефон лафына Русия президенты Френкистан меслегдеши Эммануэль Макронен кечірме керек еді. Лахырды бүгін күндіз олмақ керек еді. Бұны Русия президентінің ярдымчысы Юрий Ушаков білдірді. Президентлеріне хында там лаф етежегі беллі дегел. Сөз сұрасы Украина бақайларыны Русия президенті кечкен жұма ертесі күні Алмания канцлері Ангела Меркельнен музакире етті. О вақыт лаф норманд форматы вес сөзде Штайнмайер формуласы ақында кеткен. Украина телекөсізілік ве Мудафа Шурасы кәтібінің сабық мавины Олег Гладковский СИЗОдан чықты. Вазифесінің өз менфаатында құланғаны үшін қабатланған сабық мемур 10,5 миллион гривна пей берген сон азат етілді. СИЗО күнде Гладковский журналистлерінің суалеріне жауап бермеге істемеді. Тек өз намус веменлігіні қорчалажығыны айтты. Адвокатны айтқанына көре Олег Гладковский 5-ші күн ачлық тұта. Браслет одягнули, браслет є, виконуємо ухвалу суду. Згодні, не згодні, але потрібно її виконувати. Розраховуємо на те, що слідчі дії будуть таки з нами виконуватись, тому що не хотілося, щоб це все зараз закінчилось тим, що жодної слідчі дії немає, не буде проводитись. Тому думаю, що так і буде. А зараз, куди поїхав, очевидно, тут два варіанти. Я наполягав і рекомендував, і наполягав, щоб лікарі оглянули, але я не бачу, куди поїхав. Парламенттен sonra бірінші 50 күніні акимиетті қайтеттілер. Бұақта баш назир Алексей Гончарук чашка премьера адлы видеоблогында білдірді. Акимиет бұл күнлер ішінде нон-стоп режимде çalışқан. Үкіметні янынан тешкіл еттілер, хабаржылықны оғырашқан рекберлеріні іштен бошаттылар. Гончарукның білдіргеніне көре сөз Девлет мөсесе, Укравтодор, Девлет Орман агентлігі ве Девлет Топрақ комитеті ақында кеті. Бұндан да ғайры атты Рада удаларының біріні рейдер запт етувінден қорчалағанлар. Приблизно 1,5 роки назад цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу, на просту людину, яка, скоріше за все, про це навіть не знала. І була зареєстрована десь в Луганській області. Звичайно, в Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники спеціально це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи це реальна людина, чи взагалі вона існує. Так от, коли наше Міністерство юстиції, наші колеги виявили цей факт, вони безумовно усунули це порушення. Така сама доля могла спіткати і льодовий стадіон в місті Києві. Кечкен күн девамында Донбасста 12 душман уҗыма өткерілді. Женкаверлер Украин арбилері тұрған позицияларны танкка қаршы граната атыжы ве буюк калибрлы майын атыжынен уҗым еттілер. Донецк юнелішінде Авдеевка, Пески ве Новомихайловка уҗым етілді. Луганск юнеліші Крымская көй жыварында душман бетерлері чалышты. Четелде украинлерінен бірден екі бұйық ел қазасы. Мажаристанда Словакия сынырда украинлеріні алып кеткен микроавтобус ел кенарында чықып терекке ұрылды. 10 инсан хастаханеге еткізілді. 6 инсан ағыр яраларнен
Чехия ise Украина işçilerini alıp ketken mikroavtobus devrildi. Anda da 10 insan zarar gördü ama tek 3'ü hastahanege alıp ketildi. Çili'de 8 insan narazılık kurbanı oldu. İnsanlar Santiago sokaklarına metro fiyatı ko'tarilgani için çıktı. Narazılıklar kanlı tartışmalarga geçti. Narazılıklar tek Çili'de de geldi, Kataloniya ve Livan'da ötkerildi. Sebepleri levhamızda anlatıla. İnsanlar hakimiyet metro seferinin fiyatını ko'tarmaga istagennini bilib Santiago sokaklarına çıktı. 800'den 835'ga kadar bu taxminen 29 grivna. Yerli sakinler onlarca metro stansiyasına darmadağın etip cemaat nakliyatını yaktı. Buna beraber onlarca soğunculuk cinayetleri kaydetilgen. Birkaç tükan ve anbarlarda yangınlar neticesinde insanlar helak oldu. Narazılık göstergenlerge karşı politsiya su ve koz kesici gaz kullandı. Kalabalıklar devamında 62 politsiya xodimi ve 10 narazıcı zarar gördü. 1,5 bingden ziyade insan yakalandı. Tek metro stansiyalarına $700.000 zarar ketirilgen. Neticede Çili prezidenti sefer fiyatını ko'tarmamaga ishondırdı. Memleketinin birkaç şehrinde fevkalade vaziyat e'lon etildi. Kataloniya mustaqilligi için bir haftadan beri narazılıklar devam etti. 7. gece ise tinch geçti. Aksiya iştirakçıları hakimiyet binaları o'g'ini cho'plik chuvallarini ketirib tashladi. Ama ateş yakmadılar ve politsiya xodimlarining tartışmadılar. Hafta devamında gece Barcelonada tartışma ve kalabalıklar olaydı. Umumen alganda hem narazılık göstergenler hem de politsiya xodimlari tarafından 500'den ziyade insan yaralandı. 150'den ziyade insan hapsga alındı. İnsanlarni İspaniyanın yuqori mahkemesi 2 yıl evvelsi Kataloniya mustaqilligi için referendum kechiriluvini alaqasi olgan 9 lider mahkum etilgani açıqlandırdı. Beyrut ve Livan'ın büyük şehir sokaklarında da narazılıklar. Ular ta keçken hafta başlandı. İnsanlar telefonlarındaki WhatsApp ilavesi için $6 bergi kirsetilgeninden memnun değiller. Neticede narazılıklar umumen bergiler ko'tarilgeni ve memurlarının xabarcılığına karşı keçip ketdi. Hakimiyet narazıcılarga karşılık göstermek için qo'shma harbiy kuchlerini çıkardı. Harbiy ve politsiya xodimlari riznak kurşunlar, ko'z kesici gaz ve suv kullandı. Paytaxtda bank, restoran, devlet muassasalari ve Ali o'quv yurtlari kapatıldı. Sokaklar ise cenk meydanına çevrildi. Her yerde cam parçaları, yangan şinalar, sıngan tüken vitrinaları ve avdarılgan çöplük kutuları. Narazıcılar memleketinin cenubinden Beyrut'a alıp ketken yolunu blok etti. Tarqalmaga planlaştırmaylar. Bugün işini taşlap narazılık geçirgen insanlar da koşuldu. Mobil ilavesi boyunca karar lag'vo etildi. Hakimiyet ijtimoiy to'lovlarni eksiltmesden bergilerini tek bank ve sigorta şirketleri için arttırmaga ishondırdı. Veronika Ivashenko, Zaman, ATR. Халық дестегі редакциямызға Қырымдан мектуп келді. Оны да емесердіміз Васфия ханым Асанова torunlarının yazған. Васфия ханым өз мектубында Ләле телеканалының редакциясы чоқча чизги фильмлеріні Қырым татаржаға тәржіме етіп, сесленdirilmesine rica etti. Өз мектубыне сердіміз 10 sayfede yayında көрмеге istegen multfilmler cedvelini tizgen. Васфия ханымның fikirine Ләле телеканалы multfilmlerini Қырым татарча сесленdirip mühim bir missiya beceri. Bu balalarga Қырым татар tilini öğrenmege yardım etedi sercimiz. Minidarlık olarak Васфия ханым yanı çizgi filmler seslendirilmesine 5000 rublede yollagan. Васфия ханым, Васфия хатына torunlarının yazdağansınız. Çok sağ olunuz. Sağ ol, böyle insanlar olgan vaxtda siz bu ticaret insanların Kırım'da olgan, Mında da olgan çoklarını utandırasınız. Çok sağ olunuz. Siz bu kadar sıkıntılardan geçtiniz, bu kadar kıyınçiliklerden çıktınız, geçtiniz. Unutmadınız. Niye bu Kırım Tatarlarlık, Kırım Tatar olarak bizim tilimiz gerek. Siz unutmadınız. Ben eminim ki sizin torunlarınız da böyle yüksek derecede bu tutacak bu Kırım Tatarlığını. Ama da insanlar, akça tapkan insanlar çoklarımız yazık ki unutarlar. Niye? Tilim de gerek, tilimiz de gerek. Ana tilimiz gerek. Niye vatanımız da gerek. Niye serbestlik gerek. Siz çok sağ olunuz. Bu konular eminim gelecek.
Biz serbestlikte, özümüz tilimizde, vatanımızda yaşayacağımız. Hepsimiz beraberlikte. Çok sağ olunuz. Bu da netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ise ayrılmanız görüşkence.